May payabak po kaya katamungan. Pong kaya katamong sponsor ni iyapin po, Mrs. Charito Cordero and family. Kapasalamatan mo naman po karing makatuki. Feo Lalya and family. Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Danilo Olalya and family. Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Soto Ermitaño and family. Roberto Lim and family. Roger Arceo and family. Bert and Pura Soriano. Analisa Arceo. Lola Terry de Jesus Ramos and Ron Gigi Bello. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Soriano Cunanan and family. Mar Juan and family. Adelaida Soto and family. Lerma Berhel de Dios and family. Raquel Lusong. Felipe Mutok. Palyasigi Lopena and family. Marian Guanlao. Nirvana Lay Dumandan. Karing special intentions Dapuri, Marie Lascano, Ricky Puno Duncan, Alfonso and Leticia Lim, Cathy Soriano Conanan and Eco Soriano, April Abiel Sebastian Dominguez. Karing quick recovery Dapuri, Ausberto Pineda, Senaida Juan Palma, Veneranda Messina, Ernesto Berhel de Dios, Elizabeth Pelayo, and Marvin Dingkal.
Ilaginig pa, paning Anak, paning Diyos, Espiritu Santo, Amen. sablang kapurian king Ginoo, asasabing, paninton kula, retang may bating, ibali kula, retang may lili, uluan kula, ring sugatan, at may sugat, at pakayapan kula, ring karelang sakit, ating sakit. Manasa ng iting palunusan agino, ing hari ning sikluban, yasang parating manatili kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid, mayari na po ing ordinaryong panahon, ing year A, ne? Ing cycle A, nagkakatamong ordinaryong panahon, kabalatanan ng kakatang kapabumasyan, king Kristong Hari, Hari ni Mesukluban. Patapos sa bintamo, na ingaring kakatamong sasamban, Kristong Hari, Ariya. Pero aliwayang aliwa, king definisyon na, king panlalaway na ning yato, nung nano'y ngari. Kabaligtaran niyang kabaligtaran, ing pangari ng Ginoong Kristo, king ari daring maging ngari daring yato, ne, ding hari daring king yato. Yang patad, panlaing tag kakatang Kristong Hari, sana so panakatamong maging kalupan no, king kayang ugali, king kayang ganaka, king kayang lunos, at king kayang lugod, pamaglugod. Hanapin siya, sabi kakatang, may kakalugod kayo, at mo, no makananod na kayong likuran. Nakarita ko res pinandit, may kulangan tamo, king pamaglugod kalupan na ning Kristong Hari. May kulangan tamong kababan, may kulangan tamong masabal, lingam at lugod, parang kaparatang tao. Yagkas tayong kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapuko, kang nuan na Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ngi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutam. And Joseph pamayapain tuto pakaluan na katamo, king pangapatawad ng kasalanan tamo, dala nakatasana, king Bielananga. Amen.
Manalangin tamo, oy pang lubos masikanan at maganaka. Diyos ting lugod, binangon me, ing ginuming Yesu Kristo, ibat king kamatayan, painturo kimbi, mitmong ning kiligaya, ang tingari, ning hanggang lelangan. Ibulat mo ring puso mi, itimawa mi, ime toyato, ban magsayaya, king kapayapan na, ban ligaya, king kayang justisya, at may biye kilugod na. Tipunan mi, ime to ketawan, kang Yesu Kristo ang kaya kanak, ing kayaryana, makayagom ya kaya at King Espiritu Santo, metumu king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Inginong Diyos nga nang sinabi, ako mismo ing sumese king kakong kawan, at ala kong paboren mawaglit metong man karela king kakong panimanman. Nung makananong ing metong apastol, alayang pabren mi panpanan king kayang panimanman, neng makatalakadyo, busal ding tupan ng makakalat king pastulan. Makanyan kula namang, ikawang king kakong panimanman, ding kakong tupa. Iligtas kula no karin lapaman, mi palpal, king oras ning makapal a ulap, at king oras ning dalumdum. Ako mismo ing magpastol karing kakong tupa. Ako mismo ing tumayid karela, king pipagpainawan. Ing ginong Diyos, yaing magsalita. Panintunan king mababating, ibalik ko la ring malilili. Aptasan ko la sugat detang sugatan, at pataban ko la retang payat. Ingatan ko langan ding mga taba at mga sikanan akatawan. Maging metong kung tunay pastol, karelo. Dikil naman kaya kayo, kakong tupa. Inginong Diyos nga nang sasabi. At tulan ke ing metong at metong kaya kayo, at ikawani ko ring mayap, karing marok. Ding tupa, ikawani ko la, karing kambing. Ing amano ning Gino. Ing ginuyang pastol ko, eho magkulang king nanuman, king dikot amalabong, karin nako papagpainawan.
nakakapasno danuman, karina ako daralan. Pagkaluba na akong bayong sikanan. Tatayra na ako king dalan ning katuliran, agpang king kayang pangako. Misasadyayang pamangan, arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko, kaya ang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabi akanako, kabang mabibiya ko. At king balening ginu, manuknangan ko, king kapilan paman. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. King katutuan, sinubliyang mebye e Kristo, at yaing katunayan, king ding mete, sublila namang mie. Uling nung makananong king kapamilataning metong ataw, di natang ing kamatayan, king makanyan mo namang paralan, ing pamanyubling mied datang king kapamilataning metong ataw. Uling king pangayagom ding tao kang Adam metelo, king makanyan mo namang paralan, ding tao sublilang mie, uli ning pangayagom da kang Kristo. Dapot ing balang metong king sarili ng kabilyan, e Kristo, ing mumuna ka ring sabla, kibat detang makayagom kang Kristo, king oras ning kayang panyatang. Kibat na nito, datang na ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo, ding sablang mag-ari, manungkulan, at mikakayupayan, at ibyene ing kayaryaning Diyos ay pa. Uling sukat siyang sumakop i Kristo, hanggang enalaasambut ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Ing katatawlyan, akasalang asambutana, yaing kamatayan. At potang ding sablang bage, mibili na lalalam ning pamanyakop Kristo. Ing anak mismo kanito, ibili ne ing kayang sarili, lalam ng upaya ning Diyos, amibili king sabla, lalam ng upaya, at ing Diyos, yaing lubos mag-ari karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat. Nuan niya ing magmana king kayaryan ng David ay pata mo. Nuan niya ing daratang kilagyo ning Ginoo.
Ang Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Pami pa siya king may pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Potang datang ni anak ning tao, ang timongari ning makamal at ning sablang anghel kampeno, luklukya king mal atrono, itipon larapan na ring sablang tao king mabilog ayato. Anita, pigawan niya nala, ring adwang tapok at timono makananong ing pastul, kakawanin nila ring tupa, ring kambing. Ibili nila king dane ng wanan, ding tupa, at ding kambing, king dane ng kaili. At sabyana ningare, karingatyo, king dane ng wanan. Munta ko kini, ikayong pepanwana ng igpako. Munta kayo kini at tagapanyi, ingkariyan, abisa dya para kaya kayo, iba't paking paalalang ningyato. Uling, may ranok ko, kaya pakanan nyo ko. Mao ko, pepay numan nyo ko. Meto kong dayuhan at tinggap nyo ko karing kaya kayong pibale-bale. Lubas ko at pepay malanan nyo ko. May sakit ko at liningap nyo ko. At yung king sukulan, delawan nyo ko. Ipagid na kanita, ipagibad na kanita, ding taong makatuliran. Kapilan Ginoo, ingigid na kang danupan, at pepa kananda ko. Mawat pepay numanda ko. Kaplanda kayikit meto ang dayuan tigabda ka karing pibale-balemi. O kaya lubas at sakara ka pepay malanan. Kaplan man. Kaplanda kayikit masakit. At atsuking sukulan at sakara ka delawan. Nga na magkipatingari karela. Ingkatuan sabiyang kaya kayo. King kapilan man de patanyo iti, king metong, karing peka, kalulong dili, kareting kapatad ko, kanakuyo, de patan. Kaypat, sabiyan na karetang atsuki kayang dane kayli, dumayo kayo kanako, kayong misumpa, munta kayo nga lang hanggang api, ang makasadya para karing diablo at karing anghel akampun no. Uling, may ranok ko, dapat eyo ko pepakanan. Mao ko, at eyo ko dininan inuman. May tukong dayuhan, dapat eyo ko tinggap karing kayong pibale-bale. Lubas ko, dapat eyo ko pepay malanan. Masakit ko at yuking sukulan, dapat eyo ko delawan. Kanita, tumutulak kayo. Kapilan Ginoo, ingigid na kang danupan, o mao, o meto nga dayuhan, lubas, masakit, o at yuking sukulan, at tingyan da kang sinopan. Nga nakanita, ningari mekibat, karela. Ing katutuan sa biyong kaya kayo, kapalan man pikaitan niyang sinopan, ing metong karing peka kalulong dili, karing kapatadyo, ako ing pikaitan niyong sao. Deti ulinita, mitabi lagi ka lang hanggang kaparosan. Dapat ding tao makatuliran, mipuntala, king biye alanganga. Pamalpatad, may pabalita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Sabay po, may pa kaibakan kaya kayo nga. Good morning. Good morning po. Karing ganang kapatid tamo, ne po, na
magdiwang king kapiesta na ning Kristong Hari. Actually, ito pong Christ na Gimanya natin pong Vicarial Celebration ng EMDC. Pumunta kayo king sa Fernando, ano ka rin ngayon ipuling atin tamong social distancing niya lekoda na paita. So yung magyari kanyan, kanya-kanya ng parokya. Po? So, masaya yung Kristong Hari, po? Although kaya kata Kristong Hari, po? Duwendi, sana kaya tutuki aparagultan tang talagang makapagwatang maragul. Atin po anong metong tao panintunan itang Kristong Hari itang Christ the King Seminary kaya taking Quezon City yata ito Quezon City kasi atin yatang panintunan na pari panintunan yung Kristong Hari una yung malilili ang malilili iniyakakit yung Kristong Hari inaos na yung kalagurana ano makanyan umat malilili ko kaya kakit yung Christ the King Seminary Kristong Hari yung seminary yung Kristong Hari yung palagi kong kakakit Burger King Chow King Tapa King Ala King Donut King ano makanyan o din kakakit ko kaya kakit yung Kristong Hari Christ the King noon hindi nga kakita ka rin Burger King, Chow King. Palagi lang pipanganan. Tupoy ito po. Actually, binili, kinakiking biro, uling, yung kapatutuanan, pota ka lang pandemya. Hanggang yan pa Deng, pipanganan na rin. Chow King, Burger King, Tapa King, sa mapit na metong minaliway lagyo, inasal king. Sasapak lang. Dakalang tao. Sa map, may pandemya, ngayon dito ko, may nyarala ng aliwa, mag-take out na lamo. Kalupan itang kwento ko, malililiya. Iniyakakiting si in Christ the King. Iniyakakit na rin yung fast food. Makanya mo naman yung sitwasyon tamo. Ing pisamban, palagad na rin dadalan o pumunta, banta simba. Ting sinabi kong fast food, na anumang oras, na anumang pinandit, atin lang tao, sasapakla. Uling Christ the King, di masyadong kikilalanan. Tangyayang masyadong malapit ng kanilang puso. Di taklang tao, kalupatamo, ding sasamba, makakilala, malugod, tutuki, king Kristong Hari. Ing haring aliwa klase pangari, karing makayatong hari. Po. Bali po, kaya tamino ng panahon, ding yan ng bansa, at tila kanya-kanyang leader. Yung leader maralas hari lang. Lalo pa na kanitang Old Testament, King Solomon, Aring Solomon, Aring David. Ari lang kanta rin magari, karing miyay limang lugal o bansa, kaya tiking yato. Ating emperor, banda namang King Kai, King China, yan naman ta. Aliwala lagyo, emperor, pero ari lang naman dito, emperor. King Saudi, ating sheikh, pero ari lang naman dito. So, oren di magari, kanitang minunang panahon, hari. Oneng, habang lalilipas yung panahon, dakal ka rin bansa, may gilang demokrasya. Ing demokratiko, binaganap yo, kinda kalalugal king yato.
kalupanan komunismo, may nga buwag no rin. May democratic ala, may democratic country la. At makanani masanting yung democratic country, ding leader tamo, ela lifetime. Ne, itame itong kaya katang presidente, bunin lifetime niya. Sama, may lupus siya, ne po. What I mean, may overthrow ya. Ne, kaya ka makaban 20 years. Pero, kaya may ito democratic country, yung peka makaba 6 years, ne po. Oh, ngayon yung masanting yung democratic country, itamo yung boboto, itamo magalal, kaya kaya katang leader, numburi tayo, yalal tayo, iboto tayo. Kay ba't atin yung certain years, bang kanita, manungkulan niya, ne? Maggobyerno niya, manimuno niya, yung metong kalagal. Pero, kapatid, ingari, aliwaya. Ingari, lifetime lang. Lifetime lang ingari. At po, ang papalitan doon ingari, doon mo buboto. Ha? Tumuhay ka dyan, Joyce. Mahilig kang maglutong boboto. Doon mo buboto. Nanigagaw na ka rin, mga nalang yung papalitan ding hari. Sige na mo. Apong ilyang, na mga nandong mo papalitan ding hari. True succession. Mana. At tatang ka, hari ka, mamili ka rin anak mo, yung mamalit kaya ka. True blood. Ne? Kalau pa rin malyaring yan ikang kaya, kaya Iglesia ni Cristo, wala mo ariya naman ni Manalo, uling succession ni Malalyari Karela. Mitay Perix Manalo, pelitaneng Eranyo Manalo, anak nito. O Mitay Eranyo Manalo, nino may malit kayo? Eduardo, succession la, wala mo arila naman. Alam mo palitan Manalo din. May pwedeng palitan mo. Yung mga lakik. May pwedeng palitan Rivera. Manalo kaya mo. Yung karelang leader. May pwedeng ilakok yung karelang pilido. Uling family religion niya. It's a religion brought up by a family. Succession niya. Line. Anak. Yung ngayon kapatid, kayong pamanagaral ko, pila na lamo po deng bansa na ating ari. Halos may nga baksak na la, may nga tomba na la, may naliwa na la, den nakalabansa. Na naburing ari. Uling ingari, madalas manabusula, king karelang tungkulan. Bakit? At manabusula, mo apalitan Mas hanggawan mo, ala ko. Ne? Pag-aralan tala, dengari, amitagan. Palagi, nino pa mong bansa, dengatengari. In England, atin yung reyna, Queen Elizabeth. King Spain, atin lang pangari yan. Juan Carlos, something like that. King Thailand, atin lang na mga ari ngayon Rama, in Brunei, atin lang na mga ari dyan. Manako, pero wala na pong apulo. Wala na apulo ka rin gamat deng ating ari. Pero, baloyo, bagya-bagya. Mababagsak la. Bagya-bagya. Milalako la. Mipapalitan la. Uling, sinabi ko pinandin, namasanting in karelang pamagari. Doon susuportan din tao. Alimbawa, nino yung buri kong gamitan na limbawa ngayon, in Thailand. In Thailand. Ingari da, malibat pa katang King Bumabol, itang kalupa ng Fidel Castro. May gari yang 70 years and something. Anyang miteya, mi palitan niya king kayang tangayang anak, yang muwatay ang anak na ita. Ngini, magprotesta la king Thailand. Burida ng ilako, ing karelang monarchy, ing hari. Bakit? Kasi temel ako, kasi po ka rin, dengari king Thailand, Diyosan dalaw.
Balamo Diyos lang makanyan. Gustong linakad siya nga rin makanyan, sakablaking kayang harapan. Sakabla. Kay ba't, kabang lalakad siya, pamulisan din makanyan. Balamo, santo yan. Pamulisan din makanyang bitis. At kintailan, ka makasabing laban king hari. Halimbawa, i-jap ari mula layan na makanya. Alaing kwenta, alaing araw, makulong niya. May kulong niya pala niyang years makulong. 15 years siyang bikulong. Kaya ba't dakal pang parusa yung gawa niya? Talaga nga lang kumontra yung hari. Ngayon yung kutang. Bakit burida ng lako yung karelang hari? Burida ng buwagan yung karelang monarchy? Kasi may nabuso. May nabuso. Kalapan sinabi ko may nabuso. Nani may nabuso ang gewada? Yung hari pong ngeni. King Rama II, akalong kay Lagyo. 5 asawa. Adwayang pulo kabit. Concubines. Kaya kamate. Mga nanuno kayang kaidet. 5 asawa. Adwang pulong kabit. Abenuret ya. Kay ba't? O hindi po yung mas matsura ng gagawan. Anyang pandemic. Mintay kong Germany. Teka asaning Thailand. 6 months siya katsuking Germany. At tiki na rin kayang 20 kabit. Pwetang meto na asawa. Hinuklo na laking meto ka mala hotel. Ilangan, itang hotel ita, inakupanengan. Inirentahan nengan. Ne? So habang kin Thailand, naman po makwaltang bansa yung Thailand. Kalupataya namang third world country yung Thailand, baluyo. Pero yung karelang hari, yung kayang worth, yung kayang net worth, $70 billion. Uling nakalagin to. Pero nakala pong kalulukin Thailand. Sabihin, ikaw, magpasasa ka, magpakanyaman ka, magbakabakasyon ka, kabanding kaya kang sasakupan, magkakasakit la, mag-i-coach la, kadakalang kalulu, nano kang klaseng hari. Kaya ba't, aldo na ni, kailangan na ka, pandemic, pandemic, o patangay, 6 months, layasan mo lang, mo'y ng tabayanan, kanya, ding tayo lang ngeni, mimimuala. Nano yung klaseng hari, immoral, nakalasawa, immoral. Kaya ba't, lalakwa na katamo, nakatasisisen, nakatamo nilingapan. Wari, itamo, makanyang tamo naman king Pilipinas. Potang Duterte, daratang yung bagyo, taya kakit. Nasaan ang presidente? Nasaan ang presidente? Aram makanya, uling alayo. Kasi, burita mo, pahinto ng talent ng leader tamo. Pahinto ng talent kaya katang manungkulan. O nilingapan na katamo, antabayan na katamo, lalo na kay oras na ning kalamidad. Po, o yan. Nya palo dakal ka rin leader na ning bansa, alawang bansa, madadahon lang. Mga bagsak la rin, nakalakarian. Sipin, maging corrupt la, maging indecent la, immoral la, din ka rin lang leader. Kapatid, o yan pong ini, ing pamaliwa, ning kakatamong Kristong hari. Jesus, ing pamaging hari na, kinanan tayang leader, hari, uling 2,000 years ago and counting, pumanaliwa yung kasalpantayan ng tamo, ilugod at kapanaligan ta kayo. Magsantun ta kayo. Bakit? Ulingin kayong pamagari, malawot king hari, ding hari ng yato. Bakit? Uling Yesus, immoral. Kalupa ng hari king Thailand, hanggang po immoral makanya niya. Cara kalasaw. At tinukasawa, tila pang buring aliwa. Po, immoral. Dakalasawa, dakalapamilya. Pero Yesus, anyang kimbiblia, agit mo, may natili ang single. Alayang asawa. Uling telaganin kayang sarili, king serbisyo.
king pamanungkulan. Ale, ako, naman kailangan ng meto nga leader at inyang asawa, Kalau pa mo rin may mayor ngayon, Vico Soto, single ya. Pero nakagaling mag-leader. Nakagaling mayor. Basta itong single ko, mas kaya adedicate me kaya kang sarili, king serbisyo. Uling ala kang mga balak kaya ko. Ala kang aliwang obligasyon, ala kang pamilya. Yung obligasyon mo, yapin ding sasakupan mo, ilan ang pamilya mo. Anyay kaming pari. Kaya kayo magkasawa. Bakit? Uling buniming i-dedicate yung kaya kaming sarili, king serbisyo, king pamanungkulan. Ante mo, o yan, magmisa ko. Bro, itangan ako, nung ating kong asawa, masakit siya. Ay, yan ako pa magmisa. Dalaki pa ako, hospitalingan na ako, Diyos ko. Makailangan niyang atensyon. Delikado yan. Lakbuhan ko yun Priority kita. Kanya, yan. Yung pari, single yan. Uning brinang i-dedicate. Yung kayang serbisyo, kayang yung kayang parokya. Kristo, makanya niya naman. Tinuki kami kibakas ng Jesus. Milakalupa din ang aliwang sekta. Peris Manalo, dakalyanak, dakalyasa, atin niyang asawa. Dahil aliwang El Soriano, baklayak, balon, yun yung kain na. Pero, den pari, singgela, tutuki lang yung bakas ng Jesus. Jesus, anyang, yung Biblia akit siya, alayang asawa. Bakit? Uling bunin na i-dedicate yung kayang buong biye, yung kayang serbisyo, yung kayang lingap kareng tao. Awiyan po yung Kristong hari tamo. Elia alayang panga immoral yung kayang pamibiye. Uling, may palit-palit asawa. Alayang asawa. Single yan. Anyang bibiye. At o yung nga rin mabiyek yung dahas. Mabiyek yung patakot. Alayang sundalos. Alayang army. Nano yung kayang dadalan. Nano yung pamagari na. Puwersa. Noon na yung pamagari na lugod. Dinitang ko kaya na eban pasuyo. Kasi dengari, susuyuan lang. Sasakab ka king harapan daw. Sasaludo ka. Nano nga yung bibigyan mo karela king harapan daw. Nga na Jesus, kung dinitang ban pasuyo ko, ban sumuyo ko. O yan yung pangahiliwana. I came to serve and not to be served. O yan yung pangaliwanan kaya katangare. Kristo ngare. May ito yung susuyo, pasuyo. O hindi. At mas manano yung pibala baliktaran yung turo ng Jesus. May ito yung akwa mo. Yung kayang summarization ng kayang turo. Na ano ito? Lugod. Love. Nung kabiyas ang lugod ng Jesus, Kristyano. Dakalagad. Uling sentro ng kayang turo, pining lugod. Yabo rin ng Jesus, kapakumbaban at kapatawaran. Banta, makalugod ka. Karing ka para mong tao. Pero, abang king puso mo, imimiral mua, inanakit, sa malum, ketasan, ka makalugod. Nya Jesus, lalako na ketasan. Naburi mua na ng mua sa malum. Imburi na kababan, kapatawaran, uling buri na may kakalugod tamo. O yan ni Kristong hari, kaya katamong sa samban. Aliwa yung aliwa, kareng hari na ningyato. Kanya 2,000 years and counting. Yung kayang popularidad, yung kayang pangari, kimpuso tamo, kimbiya tamo, manaliwa. He is always our Christ the King. The King who is not worldly. The King who is so humble. The King who is ready to forgive. The King who is so loving. O yan yung paito ng tamo. Nya po tang mantan leader, burita mo, agda Kristus siya tang bala mo, wawagisaan ni Jesus. Pero, may itong tao ng kaya, imposibleng paglupaan ni Jesus. Uling Jesus,
anak nining Diyos. Uling Isus, iba't pakiibat, regalo nining Diyos kaya katamo. Nya metong yang Diyos ang malugod, maganak ka, mapamatawad, papanyaw, maganak ka. Ngayon pusa ko niya, kanakong sharing, hingmet ng kwento. Pupusan kaya po hingmet ng kwento. Ating meto nga ari, ating niya meto nga anak ka babae. Po. Yung lagyo na ning kayang anak, solidad. Po. Sama pala yung kalagyo kaya kayo. Solidad. Ngayon yung solidad, may kakaedad na Nya, solidad, edad. May kakaedad na Alay pang asawa. Burina, mga 40 ni yata. Mga 40 ni. So, burina yung magkasawa yung kayang anak. Uling burina, nung ninong asawa ng anak na, yung mamalit. Siyempre, maging pamilyanan yung mamalit. Kasi kabubuto nga niya anak yung solidad. Gusto may kasawa yung solidad, itang asawa na, yung maging ari. So, o ini kanyan. May nawagan niya. Kaya pakalat na kimabilog kayarian. Yung anak ko, magkasawa yun. At detang ganan ng bisang maging asawa di at kapat maging hari. Muntala kini, king kanakong palasyo, balang maglolo, balang mag-apply. Nga naman kanya. Ay, may nawagan lang. So, tahalang may bisa. Ika, Brother Rusto, kapan naman bisa, maging hari ka. Kaya ba't tagapagmana kaking palasyo? At ika pang asawa. O yan. Tahalang may apply. May apply. May kalat may bilog kaya riyan. O na nga dabalo, ingari pala, tetestingan na lang. At inyang hamon, inyang test, karening bisa maglolo. Nanang gagawa na ning ari? O ini. Kaya tambungad na ning kayariano, miblas yang pakakalulu. Galut-galut ay malan. Magpalimos. Sister Elia, magpalimos. O. Yapi paling hari. Ngeni, oray ni na. Di mag-apply maging hari. Di mag-apply maging asawa ng kayang anak. Labasan te. Palimos po. Malunos ko po. Danupan ko po. Di pa pasinan. Di pa pasinan. Nakaitabi doon. Shuy! Muna ka! Nangitabi di pa. Di ba ano? Katestingano pala. Hanggang ketang misan ating dinalan, nepo, meto yung mayap at maganakang tao, nepo, Bisaya namang magloloking prinsesa, igit na yung pulubi. Makalunos na ko po, ana. Pilano ko pong aldoy, mama ang kanya, nana. Malambat na ako rubugi, mama, nana. At marimla akong marimla, ana. Waling akit may malang ko, ana. Galut-galut siya. Ano mga niya. Kaya lunos siya ining lalaki. Ang mag-apply, maglolo. Binabay kong kayang kabayo. Kay ba't di na yung pamangan Di na katang dadala ng pamangan. Kay ba't imbalabal ko, ana. Sige, ana. Tuta, malapit na ako naman, ana. Ibiya ko na kaya ko. Pagkalup ko na kaya imbalabal. Kay ba't sindunan kayang pamaglakad papunta ng palasyo. O yan yun Karas naging palasyo, nakala salubong kayo. Kay ba't escort papunta king palasyo, paluban king kilub. At anyang kalub na, akit ngari, makluluking kayang trono, luklukan. O nang may gulat siya, anyang higit ngari. Bakit? Uling itang balabal na, yung susulod na ngari. Tambalabal binyena. Tambalabal binyena, yung susulod na. Welcome nga naningari. Ika, may pili.
ikay mi pasara, ikay maging hari, ikay maging asawa ni kanakong anak. Uling meto kang malulusan, mapagkawang gawa, maganak ka, mapaglingap, manabuso no ne manyaw ka, karing kapara mong tao. May yan na, ikay maging asawa na ni anak ko, at ikaw ay mamalit ka na ako, anak. Nanay po yung burong sabihan, nitang kwento. Nga ng Yesus, danupang ko, pepakanan mo ko. Lubas ko, pepay mulanan mo ko. Masakit ko, dayuan ko, masakit ko o makakulong ko, delawan mo ko, binisita mo ko. Nga nang may utang nitang dening may patawo. Kapilan ginawa na. Ing ikit na kang lubas, danupan, makasukol at masakit. Ing lingapan da ka. Istong gawain niya na, king peka malating dili, karing kapatadyo, antiyo na namang gewa ka na ako. Kanya po kasimple. Sabihan, bilugta mo, king kairianan ng banwa, halubang nakataning Kristong Hari, nung ita mo, gawan tamo ita. Tang eta mo biyasa mga di, eta biyasa simba, nung ali, pabiyasa tamong manyaw, karing kaparatang tao, lalo na netang alangala. Danupak ko, pepakanan nyo ko. Joyce, lubas ko, penalben mo ko. Lubas ko, nalben mo ko. Lubas ko, pepay malanan mo ko. Danupang ko, diyan mo kong pamangan. Nepo, o yan yung pahintunanan ng Kristo nga re, kaya katamo. Ne, sanapin, pakiwagay sa tayong hari tamo, malugod, magana ka, mapanyaw, mapagkawang gawa, mababa, tingkyababan. O yan po yung katangian na ning haring kaya katamo samban, Kristo hari. Sasalpantaya ko, kin Diyos, panglubos mayupaya, linalang king banuan po niya, at kang esak na mo ginuha mo. King pa, Banal Espiritu, may bait na Mariang Birhen, lina sa lalam ng payang Poncio Pilato, may pakuking krus, mete at mikotkot, tinipaya mete, king katlungaldo, nubliyang mebye, pepay tasebano, luklukwa na ni Diyos, panglubos paya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti. Ban mo kum ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatao daring kasalanan, king pangasubirang mering mete, at king biye alanganga. Amen. Malain tamo king ginutang Jesucristo, para sa belang mangailangan king kakatamong pamagidamayan at lingap para karing mitagulaling king karelang sarili, karing kalulong dili at para karing tatakot misang kareti. Nga tamong manalangin Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Ulitan taya. Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Para karing sablang may bating king dala ng biyero, yaklis mi kay kang gawan meng matulang tanggap karelo ing Santa Iglesia, at bien ako karelo at ing mayap mong balita, ban me ka sangkan lang miye. Ipanalangin mi kay ko o Ginoo. Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Kaya bering sablang taong mitabi, karing pibale-balero, ring dakal a biktima ning gero at kaguluan ding memalen. Kaya bering anggang taong manoknangan karing bansang daywan, yaklis mi keko, mi kamaya plasan ng pilubluban ding tao karelo. Inya ng aming manalangin. Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Kaya bering sablang daranop, kim pamangan, ding sablang kakaw, king katuliran. Kaya bering anggang magnasang makataong dangal, yaklis mi ing damdaman miyo sana ing siwala mo karelo.
Inya ngaming manalangin. Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Kaya bering sablang lilingap, karing masakit, at ating kapansanan. Kaya bering doktor, nurse, parmasyotiko, komadrona, yaklismi ing akilala rakasana, karing mangailangang mamo at malugod apamaningat. Inya ngaming manalangin. Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Kaya bering anggang makasukol, paulining matiberang kapanwalan. Kaya bering mi pasakitan, ding sablang bihag ning karelang sama, ning karelang kasakiman, o ning karelang kabigwan. Adwan ming itimawa mula, inya ngaming manalangin. Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Ting siwalang kaklis kaya kami, ting matang manigapo kaya kami, akilala na kasana o Ginoo, at halaguran da ka, kapamilatanda. Maging malapit ka kaya kami, ngenit manggaman kingalanangga.
Manlay kipatad, manikakatamong daon, matapapa ng Diyos, pamayapayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoy tindahong karing gamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyo na. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng pulo. Manalangin tamo. O Ginoo, daramya keka ing sakripisyo, akabalatan na pagkasundo ni anak mo ing meto ketawan, pagdala ni sanang pamisan metong at kapayapan ing yato. Itiadwan mi, king kabalatan ng Kristong, Ginoo mi, Amen. ing Ginoo, manatiliya kay kayo. At keka antimuri. Yat nayo ding pusuyo. Makayat na no King Gino. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati at tuman ka rin. O pa, Diyos kilanggat tubos mayupaya. Tilduan me taladaw ning metoket yato, ing kaya kanak aginuring sabla. Linyan me king laro ning kaligayan. Tandaan nga lang kapupusan mong pamagilalakaya. King gimpanan ng pamagdaon king krus, yung dalisye talapagugni, yung ginanap king kaligtasan mi, yung sinakop king meto yato, king kayang pamagari king sabla, pipakilala ng tapat mong karangalan, banay biyena ing biye mo, paring sabla, at layon ayam pang ne, kika, ing kiriyan alang kapupusan. Ulito, kabilang sa Blancoro ni Angeles Karim Manolan Tuknang, ngayon babiya ka puriyang keka. Malalmig pa, karapat dapat na kantakang puriyan ni Meto Yato, King Uling, King kapabilitan ng kaya kanak, Yesu Kristo, ang ginumi, King kabayan ng Espiritu Santo, di naman kayong biye at kabanalan, King Sabla. Halakang tuknang mamaus, King kaya kang balayan, baan manibat, King kaslag ng aldo, ang King kayalbog, nadali siyang daon miyang pangya bilang kapanyamban kilagyo mo. Inya pagamuha mo kaya ka, ing pabanalan mula kaya kang espiritu at ingayin adaralami kaya ka, ban maging katawan at daya ning anak mong Yesu Kristo ang ginumi. Amin utos kaya kami, ban pagmasyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayayam at kinwani ing tinapi, piya pasalamatan ako, pinuri, pemiraso na itinapit, binyene ka rin kayang disipulos. At nga na, tanggapan niya iti kongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Maanyan mo naman, kay ba't naning apunan, kinwane ing kalis, pasabayo na kang kapasalamatan. At minyaniti ka rin kayong disipulos at ngana. Tagapanyiti kongan at minamko kaniti. Iti yung kalis ning bayo talagang tipan. Amin daw at miyale kay kayo para king patawad na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kabigaganakan kanako. Matulat lang yan yung pasyag, yung misteryo ng kakatang sa pantayanan. Igpa, gara kaming kamatayan ng kaya kanak, aming abos kaya kami, yung kayang maligayang pamanyubling mi, at yung pamaytas na banwa, kabang panayin ming panyatang ng pasibayo. Niya darami kaya kabilang kapasalamatan, iting mabiya banal na sakripisyo, bandan mi ing yayain ning kaya kang Santa Iglesia, at laban mi ing midaon king sarili na, paulin kamatayan na ikuha na kaming sinut kaya ka, pagkalam mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, migadwan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawon mo kaya sanang metong alang hanggang daon kaya ka, at papalyayan mo kaming mirakayanan, king pimamanan ding kaya kang Santo. Muna, kami ng Maria, ing kapilaman Birhen, ay ito ng Diyos, kami rin sa blang apostoles, sa blang Santo, mimi parangal kaya ka, king kaya kabanan ng panahon. Paunin ng pamimulatanda, manalig kaming mirinan, kasopan, alang patanat, king harapan mo. Ipa, itisanang ay ning pangasot, mikaya ka, mamungay ang kayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasinangan me, kasalpantiyanan at lugod, ing kaya kang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbeke, tiking yato, kambiyanan ni kaya kaming Papa, i Francisco, kaya kaming Obispo, Florentino, at ding pari at mabilog balayan, ay natus mo ding kaya kang anak. Ikpa, para naman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap kaya ka, lunusan mo, mga tipunan, din sa bla mong anak, nukula pa man makasaot. Ganang mula bandi kapatid ming miyaw na biye. Ari sa blang miyaw na biye. Ami matulak ami mo nakita king yato. Bagul mo sanang tanggapan king kang kayarian. Anong nula mamanayang magkamit. Lubos sa ligaya king kang biye alangangga. King kabalatan ng Kristo ng anak mo, aking uli na pigalub mo king yato isa blang bagi mayap. Kikawalatan ng Kristo kambena at kaya, igpang may payang tuto, kamnis pitong manal, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Paustangin malaki pa, kaya manong tiro kaya katam, ginutasok Kristo.
Ikaw sumugilog sa belang marok. Maluming pagkalubing kapaypan panahon mi. Ban kasopan ng kiyakang pakalulu. Para tayo magabos ng kasalanan. Hindi sa bangkaliganigan. Kapang maninay kami. Kami magagay kapanaligan. Panatan sa Kristo ng kiyaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayo payan ang poning ligaya, manggaman king alanganga. Ilugod kapaypan ng Kristo sa mantabet manatili kaya kayungan. Keka ang timurin. Ibiya tayo pagkalup tayong lugod kapaypan ng Isus kareng kaya beta mo. Kapayapan kaya kayungan. Kapayapan. Kapatid, huwag inutan sa Kristo, ingkod na ng Diyos sa bidawang kimbyena, uniligod na kaya katamo, kung tamo mayaw sa pasan metong kayong banalapunan. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yung kasmiyay nga mano mo, umayap na. Yung katawang na daya, ingkod na sa Kristo, dalang natasan ng kakimbyela nangga. Amen. Father, nakoy po yung kopyayo. Kopya.
Si Claudia po. Orasyo, Imperata. Lalapit kami keka kaniting masipit pa mga ilangan mi. Adon mi keka yung kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit not may kamate na karing dakala tao. Panalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit. At mampat king pangkalat na. Kambilan at tingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Panalangin mila retang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kay kaming, grasya mo kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang at yuking pamangailangan. Ipaniga pumike kayong patuknangan mo na, ing paangkalat niting virus, at ing paangkabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti kang kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na induning Diyos. E mo sana pisawili nga kulis mikeka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanuana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Tantum ergo sacramentum venere Cum documentum novum doctrin recepides supplement cum sensu tui genitori Los et jubilatio saluso Norbertus Benedictio Prosidenti Abo e comparsi laudatio magkamaritapong prosesyon, na po kay ba't benediksyon, katatapong metong katang.
Dinan mo kaming tinapay ba't banwa, hallelujah. Sablang ligaya. Manalangin tamo, Ginang Diyos, king kapalataning misteryo ng kamatayan na pangsubibiyan ng bugto mong anak. Diyapat mo yung pamanatbus king ketawan, king mit mong kapanaligan, papasyag ming misteryo ng sakramento ni ting Eucharistia. Sa upan makamit bandago na lang likat, king bunga ng dapat mong pamangabos, king kapapalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting dibinong kapurian, ipuring Diyos, Mipuring Diyos. ipuring kasatusan ng lagyo, Mipuring kasantusan-tusan ng lagyo. ipuri Yesu Kristo, Diyos ang taong tutu, Mipuri Yeso Kristo, Diyos ang taong tutu. ipuri lagyo ng Yesus, Mipuri ang lagyo ng Yesus. ipuri puso ng kakamal-kamalan, Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. ipuri kasatusan ng daya, Mipuri ang kasantusan-tusan ng daya. ipuri Yesu Kristo yung Santisimo Sakramento ng altar, Mipuri Yeso Kristo, King Santissimo Sakramento ng altar. ipuri Espiritu Santo yung mapagmatula, Mipuri ang Espiritu Santo ang mapagmatula. ipuri yung munanon degulan indo ng Diyos, si Mariang kasatusan-tusan, Mipuri ang emunanong degulan ng induning Diyos si Mariang kasantusan-tusan. mipuri mapalad ng musiga ng pangakagli, Mipuri ang mapalad at emi musinga ng pangakagli. ipuri yung maligay ng pangadala Panuang kaladwat katawan, Mipuri ang maligaya ng pangadala banwat kaladwat katawan. mipuri yung lagyo ng Maria Birhen ng Ponindu, Mipuri ang lagyo ng Maria Birhen ng Ponindu. mipuri yung maligay ng esposo, San Jose, ang kalinisan ng esposo, Mipuri ang maligayang San Jose ang kalinis-linisan ng esposo. mipuri yung Diyos karing kaya Angeles ang Pong Santos. Mipuri ang Diyos karing sablang anghel ang pong santos. O Sacrament. At ilan pong magandang pa-meeting, ding RPC, ang po po rin
Pesto Committee ne po balo kabataning misa ne. At pasalamatan tayo po rin kaya main sponsor kaniting misa tamong alas 8 Miss Charito Cordero and family ne po. Kota po titapa po misa 5:30. Manalangin tam. O Ginoo, pagalumeki kami Kristo ingari ni sablang lelangan bilang pamangan para king biye alanganga. Sa pano kayong may biye-biye, ang pagkikayang ebanghelyo, adila mo kami, gigtualan ng kayang kayarian. Ano niya mabiyat magari, magaman king alananga. Amen. Ang Ginoo manatiliya kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayong Diyos ipang may pahing tutuing igpa, ing anak at Espiritu Santo. Amen. Ing malaliw ka siya daon tane, ikakalagot taking Ginoo. Salamat king Diyos. Palapantala po tingin katawang Mater Dei, Koto Coro Mater Dei, palapantala.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here